Projekt Pazi što jedeš međunarodna je manifestacija Etnografskog muzeja Istre i udruge Istarski ekoproizvod koja se održava od 2011. godine. Ovogodišnja tema manifestacije je mediteranska prehrana. Na tu temu organizirali smo preko 20 radionica za djecu. Znači oko 200 školaraca dolazi ovdje, već neki jesu obavili svoje radionice, radili su tradicijsku paštu, sadili, a u sklopu manifestacije ponosni smo da imamo 12 predavanja. Isto tako, znači, osnovna tema je mediteranska prehrana, govorit će se od uloge ribe u prehrani, maslinovog ulja u prehrani, o ekološkoj proizvodnji, turizmu i tako dalje. I imamo i okrugli stol na tu istu temu. Propitujemo koliko je mediteranska prehrana inkorporirana u naše svakodnevne jelovnike, zato je ona već 2013. godine stavljena na listu UNESCO za nematerijalnu kulturnu baštinu. Pa želimo vidjeti koliko se to zapravo u stvarnosti i događa, koje su aktivnosti koje se poduzimaju i što mi zapravo jedemo. Osim edukativnog dijela, tu je i sajmeni dio. Najveći ekosajam u Hrvatskoj ove godine okupio 50 ekoloških proizvođača. Mi se bavimo ekološkim uzgojem buće, od koje proizvodimo sušenu buću jedini u Europi. Namirnicu koju možete pripremati kao tjesteninu, gljive ili povrće, bez glutena od samo 30 kalorija. Osim sušene buće, proizvodimo i buću u prahu, od koje se može raditi krem juhe od buće, heljino brašno i koštice. Proizvodnja je dosta zahtjevna, obzirom da sve radimo ručno. Znači nema strojeva s kojim bi to radili, buće gulimo ručno, čistimo ih od koštice i narezujemo. Nije uvijek sve bajno, ali vjerujemo u svoj proizvod i zato idemo naprijed. Maslinovo ulje samo po sebi je jedan zdrav proizvod. Ekološko maslinovo ulje je još zdraviji proizvod. Treba normalno se posvetiti više nego konvencionali, jer nije kupiti jedan preparat, otrov i potrovati sve živo, nego treba dovesti taj maslinik u nekakvu ravnotežu i pomoći ga donesti u onu prirodnoj ravnoteži u kojoj je nekad bio. Više truda. Ja bih rekao prvenstveno više truda i vremena. Financijska sredstva su tu zanemariva. Berba je bila iznad prosječna. Kvaliteta pa isto tako prosječna do iznad prosječna. Imali smo malo problema sa maslininom muhom, ali sa pravovremenim tretmanom to je dosta uspješno suzbijeno. Budući je bila obilna godina, berba je još uvijek u toku, pri kraju smo, ali evo vremenske neprilike ne idu nam na ruku. I radne snage, koliko čujem, isto dosta da fali, budući treba to čim prije preraditi. U uljarama je gužva, ali evo, ja se nadam da ćemo uspjeti, da smo blizu kraja. Osim prehrambenih proizvoda, tu je i nezaobilazna kozmetika. A kozmetika je nešto što se koristi od pamti vijeka. Znači svi koriste sapune, svi koriste paste za zube, svi koriste šampone, kreme za lice. Znači mi ne radimo ništa drugo osim što to što radimo na način da su proizvodi bez štetnih sastojaka. I upravo zato bi ljudi trebali biti utoliko više spremni kupovati ovakve proizvode nego one koje s vremenom se i otrovi nakupljaju u jetrima i ljudi završe sa različitim bolestima i kožnim i unutarnjim i svakakvima zbog toga što kozmetika ima najviše štetnih tvari u sebi. Mi sve što radimo znači sa sirovinama iz certificiranog podrijetla, iz ekološkog uzgoja, radimo bez kemijskih dodataka i svi koji su koristili do sada su zadovoljni i normalno trend ekokozmetike u Hrvatskoj se širi i već godinama postaje sve bolji i veći. U sklopu manifestacije na okruglom stolu predstavljeni su rezultati projekta EkoEfora. Prikazali smo naše iskustvo i sve ono što smo radili zadnjih godinu dana, a iskoristili smo i ovu lijepu manifestaciju da na svečani način uručimo diplome prvoj generaciji ekoloških proizvođača povrća, voća i aromatičnog bilja. Jako nam je drago da smo dio ovog sajma zato što smatramo da je suradnja učilišta i poslovnog sektora vrlo bitna i nužna. Učilište želi raditi programe koji su konkurentni na tržištu rada, da bi to mogli, da bi u tome bili uspješni, potrebne su nam informacije samih poslodavaca. Organizatorima je cilj osvijestiti ljude o zdravoj prehrani, posebice mlađu populaciju.
Jako nam je bitno da mladi ljudi dobiju svijest o zdravoj prehrani, o ekološkim proizvodima, zato imamo i puno učenika danas na radionicama i studentski dan gdje studenti predstavljaju svoje projekte koji su vezani na temu ekološke poljoprivrede i zdrave prehrane. Edukacija mladih nam je jako važna jer u biti danas je na tržištu jako puno proizvoda koji nemaju, ja volim reći, neku veliku hranjivu vrijednost, a tek kad osvijestimo mlade koji su proizvodi vrijedni, koji je njihov sadržaj, onda to ima sve smisla, onda tu dobivamo buduće potrošače, buduće proizvođače.